Kakong pakal sti lingkay bat uba wai pangmi di rembai kinong ile akai kerwat kti arm wrestling kilara ikanam champion of champions hakajing kop kerwat kti hakalumpung Open Miglaya Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Championship arajar arpusaw balapenya de Miglaya Arm Wrestling Association Kamawa ringkat Kamalki Sports Club bat ke Trelang Welfare Society Hamalki Indo Stadium Klitchnong hakashi tarik ujeliu arajar arpusaw Katbaga kinhon krolang ki bare jong ka Government Boys High Secondary School kalara ikanam lado haka men's into school hakani kajinga kop kerwakti lawan shimenta lais pangut kinong yoko bat arpo teli ki kinhon na ki gym ki club bat ki institution palat sans pangut kinong pitkai ki lepin shong shit bat kershan yala ki jong ki kertong kadong kli shnong malki kala sawa de ki surken hoy bat ki jing perta baharukom hakani kesngi yakop kerwakti hakani kesngi lepelai pai baru ya ke jersey jong ke team Miglaya kabanit shimenta sya ke jing yakop kerwakti Arm Wrestling National Championship but haka jingjit ya nong yakop haka World Championship Arm Wrestling arjar arpusaw kabansalong Hamaldova haubanay nailar arjar arpusaw uba fantin la kadong EM ke KHADC ulalong ukongsan haka jingadon lang uba John F Karshie President ke Miglaya State Olympic Association ba finally pariat General Secretary ke Miglaya State Olympic Association ba O Mautho District Sports Officer Kong Wan Lam ba Ajoy Lanong ba Rapbor na Miglaya AIDS Control Society bat kiwi kirang ba